Equally, in the field of esoteric arms, nothing is new under the sun. Take this little Calibri automatic pistol, a perfect miniature, made 50 or more years ago. It has a small magazine which goes in the butt, and it functions just like any other automatic pistol. Pozdrav ljudi, dobrodošli u 18. epizodu na YouTube kanalu Istorijat naoružanja. Ja sam Ognjen, a danas pričamo o najmanjem poluautomatskom pištolju na svijetu. Pištolj Kolibri u kalibru 2,7 mm. Da počnemo. Dizajnirao ga je i patentirao Franz Fanul, austrijski časovničar 1910. godine. Nazvan po najmanjoj vrsti ptice na svijetu, pištolj Kolibri predstavlja najmanji komercijalno dostupan poluautomatski pištolj koji koristi metak sa centralnim paljenjem. Zvanična oznaka mu je Kolibri model 2 jer postoji izuzetno rijetka varijanta Kolibri model 1 koji je bio jednometni pištolj. Proizvedeno je svega oko 1000 primjeraka do početka Prvog svjetskog rata 1914. godine, a proizvodnja većih varijanti u kalibrima 3 i 4 mm nastavljena je sve do 1938. godine, a većina primjeraka je izgubljena tokom 2 svjetska rata ili su ih vojnici jednostavno uzimali kao suvenire iz bogatih kuća. Koliko ja znam, jedini poznat snimak pucanja iz ovog oružja nam dolazi iz dokumentarca The Gun iz 1976. godine, koji ste vidjeli u početku ove emisije. Pištolj je kompletne čelične konstrukcije, sa plastičnim koricama na kojima su inicijali njegovog dizajnera i njegov naziv, a ovo su njegove tačne dimenzije u poređenju sa kovanicom od 20 dinara. Kontrole na ovom pištolju su, kao i na većini drugih poluautomatskih pištolja, što podrazumijeva utvrđivač okvira u stilu poluge, što je tipično za poluautomatski pištolje sa početka 20. vijeka. Spoljna kočnica također je u obliku poluge sa oznakama na francuskom jeziku. I naravno, okidač. Funkcionisanje okidačkog mehanizma je jako slično pištolju Glock, jer nakon repetiranja navlake udarna igla biva delimično napeta, a povlačenje okidača napinje udarnu iglu do kraja i vrši okidanje. Udarač izleti nakon repetiranja i služi kao indikator napetosti udarne igle. Funkcioniše na principu povratnog udara, odnosno blowbacka, a povratna opruga mu se nalazi iznad cevi i omogućuje cirkulisanje navlake na kojoj se nalazi kanalura koja služi kao neki nišan. Cev mu je fiksna, a nije čak ni olučena zbog nedostatka tehnologije koja bi to mogla da izvede na tako maloj cevi. Energija metka 2,7 puta 9 mm Kolibri je oko 4 džula, što znači da je malo jači od plastične kuglice iz airsoft replike, što ga čini praktično neletalnim. Ovaj metak je i dizajniran za ovaj pištolj. Isto tako predstavlja najmanji komercijalno dostupni metak sa centralnim paljenjem u istoriji. Postoji jedna zanimljiva informacija o Fanelovom patentu za ovaj pištolj, koji ga veže sa, pogodite kojim oružjem iz istorije. Da, sa legendarnim MG42. Sigurno se pitate kakve veze ima pištoljčić veličine priveska za ključeve sa mitraljezom koji sagoreva 1200 metaka u minuti. Pa patent pištolja Kolibri se u suštini veže za način proizvodnje rama ovog pištolja, savijanjem čelika i popunjavanjem čeličnim umecima radi ojačanja, prosto rečeno kao sendvič. A referenca na ovaj patent se pojavljuje u patentima za proizvodnju sanduka, upravo mitraljeza MG42. Kolibri je reklamiran kao oružje za ličnu samoodbranu, ali mislim da je motka mnogo bolja opcija za samoodbranu od ovog pištolja. Tako da ovaj pištolj više prikaz umeća njegovog kreatora, koji je u najmanju ruku impresivno, po čemu su časovničari inače i poznati. Hvala što ste gledali još jednu emisiju na YouTube kanalu Istorijat naoružanja. Ako vam se sviđaju moje emisije, lajkujte ovaj video, podijelite video sa prijateljima i pretplatite se na moj YouTube kanal. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!